చూస్తారు ఒక కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది మీ కళ్ళల్లోనే సిటీ कौन हो जाती బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా అమ్మవా ఊ అంటావా అమ్మవా कौन चल जीत एपटे क्लास हो तुमको खोजिक आइला जाकि झरका पाखे पुणी आसिक बाथरूम पाखे पुणी आसिक ऑफिस बस पटे इटी कौन हो ସାର୍ ଆପଣ କିଏ କହିଲେ ଆସିବାକୁ कौन ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଜମା ନାହିଁ ବା अरे मुझे स्कूल हेडमास्टर मु जोठिकी जितेबाला चाहिए सेठी जाइए सेतबले पहुँचबी इनक्वारी करी देखी ठीक भाव में स्कूल परिचालित होउची कि नहीं ସାର୍ ଆପଣ ଏଚ୍ ଏମ୍ ହେଲେ ଆମେ ହେଉଛି ଏସ୍ ଏମ୍ एसएम ମାନେ ଆପଣ ଏଚ୍ ଏମ୍ ମାନେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆମେ ଏସ୍ ଏମ୍ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ